Svaki rat ima svoje tajne, istine i zablude, neispričane priče, svoje junake. I nelegitimna agresija NATO-a 1999. godine ima svakako svoje znane i neznane junake, ali ima i mnogo neistine i zabluda o događajima u to vreme. Jedna od nedoumica koja je prisutna stalno u našoj javnosti je da li je pogođen neki od američkih borbenih helikoptera tipa Apache. Jedan od onih koji može o tome da kaže verodostojnu priču je tadašnji potpukovnik Srbobran Radić iz 72. specijalne brigade. Gospodine Radiću, gde su vas sačekale prve NATO bombe? Pa prve NATO bombe su me sačekale na položajima 549. motorizovanoj brigadi jugozapadno od Đakovice za nekih 8 km. Znači u tom zagraničnom delu. Na položaju to je uz jugoslovensku-albansku granicu? Jugoslovensko-albansku granicu, bliže graničnom prelazu Ćapa-Pruši. Što se dešavalo te prve noći s avijacijom? Da li ona na tom području masovno letela? Je li bilo helikoptera? Jeste. Iza njih helikopteri su bili na oko 3 do 4 km. Iza avijacije? Iza avijacije i oni su vrlo oprezno su radili. Znači oni su čekali bukvalno da se otkriju pojedini ciljevi. Međutim, oni ništa nisu mogli tada da otkriju, ali nisu ni tada u tom početnom momentu, da tako kažem, u tom periodu nisu ni znali da li mi raspolažemo sa adekvatnim PVO sredstvima. Plašili su se tako da su veoma veliki luk pravili prilikom uletanja na našu teritoriju, izbacivali su, odnosno lansirali projektile i odmah su bežali u Republiku Albaniju. Odmah, bukvalno odmah. Dakle, to je bila neka vrsta ispitivanja naše protivvazdušne odbrane. Upravo to, tako je da naše jedinice koje su bile raspoređene oko Đakovice, pre svega na Čabratu, nisu naravno dejstvovale ni za drugih razloga, jer oni su bili u prevlasti, znači imali su i izviđačku i bombardersku i lovačku avijaciju, imali su i osmatračka sredstva i tako dalje, tako da bili izlišno. U jednom momentu, znači, u nekoliko minuta imali bi na 100 aviona iznad same Đakovice, mislim da bi čitava brigada bila uništena. Oni su išli čak i do 12, pa i 15, čak i negdje do 20.000 metara visine. Leteli su pojedini avioni i čekali su, znači, samo na određeni signal. Naravno da im je ponajviše smetalo to naše lukavstvo gdje smo mi na jedan specifičan način, naravno, prikazivali lažno položaje artiljerijsko-raketnih jedinica naših ili tako dalje. I oni su jednostavno nasedali na tako nešto. Kad kažete lažno prikazivali, na šta mislite? Pa, htjeli smo jednostavno time da skrenemo njihovu pažnju i da ih odvratimo od stvarnih položaja naših jedinica i da im to prikažemo kao naše... To su položaji sa improvizovanim oruđima? Improvizacija, jeste. Na primjer? Na primjer, recimo, tenkovi, artiljerijska oruđa na položaju, radar, raketni... Od čega su bili pravljeni? Pravili smo to primjerodi od raznih sredstava koje smo imali tu na raspolaganju. Imali smo mnogo i onih traktora koji nisu bili ni zašto farvali u crno. Pa onda na njih smo stavljali one satelitske antene, uključivali ih na manji izvor struje i tako dalje. Možete sad zamisliti, to isijava i registruje kao... I piloti se ulove na tu varku? Jesu tukli po tim lažnim tenkovima? Pa ne prođe svega 3 do 4 minuta, čak ponekad i 2 minuta i oni udaraju i to po 2 do 3. Dakle, nekoliko dana nakon odpočinjanja agresije, negde 23. odnosno 27. i 28. to uzastopce bilo, 27. su već nadlijetali češće na pravcu Maja Zez, Đakovica i produžavali su dalje ka Prištini, znači išli u veću dubinu. Vidjeli smo da stoji izviđački avioni, da bi u večernjim satima, negdje oko 22 sata 27. usledilo lansiranje da li sa njih ili je sa mora, uglavnom iz pravca Maja Zez. Čula se prvo lagana tutnjava aviona, a nakon toga smo onda uočili 2 krstareće rakete. Naime, osjetio se jači tresak i zablještalo je na nebu, a onda su u dejstvo stupili protiavionski topovi 40 mm i Prage. Bilo ih je ukupno 8 na tom prostoru i svi su jednovremeno dejstovali.
Brzina projektila, ne mogu sada tačno da kažem otprilike koja je, ali negdje je otprilike bila oko nekih 140 možda kilometara na sat, 130-140, visina je bila oko 300 metara. Dakle, prvim rafalom ili takozvanom zasadnom upravljanom vatrom oborena je prva raketa koja je pala u rejon sela Vogovo. Dakle, tresak njen i udar o zemlju je bio kao kada se ruši avion. Iza nje je ogromna količina bila izgorelog goriva, kao kad avion udario zemlju pa naglo dolazi do paljenja kerozina. Eto, to je tako bilo. Sutradan, negde oko 22 do 22:40, nekoliko krstarećih projektila je iznad nas išlo. Dva nismo mogli, nije bilo prilike apsolutno da ih pratimo. Mnogo su visoko bili i brže išli u pravcu Prizrena, a ostala tri su išla prema Đakovici. Uočena su na vreme, pravovremeno uočili. Mogu da vam kažem da smo imali ljude koji su izuzetno dobro pratili. Znači, sredstva su bila odlična. To što neko kaže da mi imamo ili nemamo, nije tačno. Izuzetno su dobro praćena, uhvaćeni su svi elementi, parametri pravi koji su trebali i došlo je do plotunske vatre, odnosno do dejstva po njima. Sva tri bukvalno projektila su oborena i to naizmenično jedan za drugi. Dakle, i dalje sam u slavnoj 549. motorizovanoj brigadi, otišao sam u međuvremenu na novu dužnost i u okviru mojih novih aktivnosti bila je kontrola obavještajno-bezbednosna čitavog prostora Dragaške visoravni, uključujući Koritnik i severozapadne, odnosno jugoistočne padine Šare i tromeđu između nas, Albanije i Makedonije. Na tom prostoru zaista je bilo vrlo interesantno jer Šiptari su tu dejstvovali u manjim grupama, ali su lukavije dejstvovali nego po dubini. Dakle, izazivali su naše jedinice da bi otvorili vatru i da bi namerno prikupljali podatke o položaju naših jedinica i te podatke su oni odmah praktično slali njihovim nalogodavcima, a znamo ko su bili. Ono što je jako interesantno bilo za samo ovo područje Dragaške visoravni, to je da na tom prostoru je bila veoma velika koncentracija naših snaga, ali također i veoma učestalo letenje neprijateljske avijacije, jer najbliže im je bilo da preseku iz Makedonije u Albaniju, iz Albanije u Makedoniju, upravo taj sam luk. Međutim, ono što je interesantno bilo je da sam ja sa delovima mojih jedinica, naravno zaduženih za to, uočio u određenom prostoru bivše karaule u rejonu Radike, to je nekadašnji Umpredep makedonski. Tu je bilo mnogo nekih aktivnosti i iz tog područja veoma često su poljetali helikopteri koji su osmatrali duž granične linije i granični pojas, zagranični i pogranični pojas i verovatno prikupljali određene obavještajne podatke, sigurno. Snimali o našim snagama, naravno snimali su da bi to onda prosledili dalje drugima da bi ovi mogli pravovremeno i pravilno da dejstvuju. U prvoj polovini maja krenuli u jedno ozbiljno izviđanje tog prostora koji je vrlo krševit, nepristupačan je i preko 1500 metara nadmorske visine. Tako da je kao na dlanu uočeno u rejonu Umpredepa, Karaule, Radika, radiorelejni centar, imao je 5T kabal. Onda smo gledali dokle ide taj kabal, koliko i na koji način se vojnika smenjuje tu kad dolaze. Dolaze su nekim kombijem tipa Iveco. 5 do 6 vojnika, a to je obezbeđivalo 2 do 3 vojnika, makedonski vojnici su bili, i oni su se menjali u neparne sate. Imali su automatske puške od naoružanja, čak jedno vreme kod neke smo vidjeli one stare papovke. Imali su mreže koje su podizali noću, znači podizali su noću mreže prema našoj granici. Te mreže su maskirne i one negdje su visine otprilike negdje oko 40, skoro 50 metara. Ali na onim šipovima sa nekoliko izlomljenih elemenata podizali su i kao merdevinama. Zašto je to činjeno? Najverovatnije zbog toga što su pretpostavili da mi imamo neka sredstva kojima možemo u toku noći da snimamo, da bi oni bili na neki način sigurni zaštićeni. A u toku dana oni su računali na njihovu prevlast u vazduhu i na nemogućnost našu da priđemo. Mi upravo smo recimo tako se organizovali da smo najviše, odnosno ljudi koji su bili za to zaduženi, najviše su prikupljali podataka u toku dana, ponajmanje noću. Podaci su bili 100% tačni kada smo tačno utvrdili recimo da gdje se nalazi osnovni, da tako kažem, njihov položaj, bolje rečeno osnovni heliodrom
imali su dva pomoćna terena na koja su slijetali helikopteri. Helikopteri su bili tipa Apač i 2 do 3 helikoptera, ali su se smenjivali, bili su Chinook. Imali su jedan beli, kao naš onaj Bell, što koristi policija, SAI. Svi ti podaci koje smo imali za cilj da budu potpuno vjerodostojni kako bismo planski organizovano, a da tako kažem, udarili po tim helikopterima. To su bili američki helikopteri, a jedini cilj je bio ne da se nikome svetimo, nego da uništimo te helikoptere kako bismo omogućili našim snagama da mogu da dejstvuju po šiptarsko-terorističkim snagama bez podrške ovih helikoptera. Jer ovi helikopteri su na pojedinim mestima dejstvovali iz vazduha, a s druge strane su omogućavali i prenošenje informacija šiptarima, kod kojih su oni naravno imali svoje satelitske telefone i druge uređaje i sredstva pomoću kojih je razmjenjivane su informacije. Ali da kažem, ovo je mnogo bitnije i značajnije, a to je da smo se odlučili da uništimo što više možemo tada. I to odluka je pala da to bude 25. maja. Tako da smo krenuli u 2 grupe. Išli smo sa jedne polukružne osnovice na rastojanju od oko 70 metara grupa od grupe. Imali smo vezu između sebe i to samo signalima. Znači imali smo baterijske lampe kod sebe, nismo smjeli da okrećemo prema helikopterima, nego jednostavno je grupa prema grupi u slučaju da dođe samo do bilo kakvog poremećaja, znači situaciji da nešto se uoči nepredviđeno. I u 20 i 30 časova smo tačno bili na pozicijama, na neki 15, jedna grupa je bila na 15 do 20 metara, možete zamisliti, od samih helikoptera. S obzirom da su oni sam heliodrom u širem prostoru ogradili sa bodljikavom žicom, i ta bodljikava žica je bila praktično na samoj našoj granici. Mi smo mogli praktično od same te bodljikave žice nesmetano da jednostavno preko same te žice gađamo njihove helikoptere. Problem su bile jedinice koje su obezbeđivale, znači oni su tada imali, s obzirom da smo pre toga uočili žuti onaj kombi koji je često dolazi i veko, imali su negde oko 15 do 20 recimo ukupno vojnika naoružani lakim pešadijskim naoružanjem i smenjivali se, kažemo, neparne sate, a nisu imali neke posebne borbene grupe. Oni su imali recimo dežurne borbene grupe njihove verovatno specijalnih jedinica američke vojske koje su povremeno se samo pojavljivale i to na 3 do 5 dana. Samo su slijetali, obilazili, vršili su rutinsku kontrolu, to smo mi uočavali ranije, tako da na njih nismo obraćali pažnju. Kad smo krenuli u akciju, onda smo tek morali da vodimo računa, pre svega u njima, da oni slučajno nisu u nekim zasednim pozicijama, da nas negde ne čekaju ili da nas nisu uočili. Kad smo vidjeli da nigde ništa ne reaguje, bukvalno na nekim mestima smo samo bacali kamenčiće da vidimo da li će neko da reaguje, da li će bilo šta, jer smo imali vremena da se izvučemo. Povremeno vidjeli smo da niko nigde ne reaguje, apsolutno. I onda smo se odlučili da to znači 25. maja bude negde oko 20 i 30 naveče časova. Obe grupe su jednovremeno udarile, znači imali smo 8 ručnih raketnih bacača 64 mm, ostalo je bilo automatske puške i kratko ovo oružje, znači automatski pištolj, to je beznačajno. Koliko je bilo boraca u grupama? Bilo je po 4, odnosno u jednoj 5, u jednoj 4, 9 je ukupno bilo. Prva grupa je imala zadatak, znači da nečujno priđe do same žice, da uoči, pokaže nam. Tog momenta kada je prvi prilazio samoj žici, okrenuo se stražar koji je bio na neki 30 metara odatle i krenuo je baš u pravcu prema njima. Tog momenta je, znači, bio potpun tajac, tišina. Čovjek koji je bio zadužen, znači, da stražara eliminiše. On je to na vrlo lep i dobar način uradio. Taj vojnik koji je dejstvovao samostrelom, taj vojnik koji je dejstvovao sa samostrelom bio je oko 60 do 80 metara je bio udaljen od ovoga cilja. Tako da je on njega bez ikakvih problema pogodio. Ali mislim da sam pogodak je izveden, ja čini mi se, bar tako i sećam se ovog momenta, da je to bilo otprilike kao na neki 30 metara, 20-30 metara da je bio od njega. Dakle, on je njega kako je pogodio, ovaj je pao da nije zucnuo. Tog momenta bio je plan takav da tog momenta, ako znači dođe do bilo kakvih poremećaja, pošto nije došlo do poremećaja akcije, ovaj stražar koji je otkriven, on nije mnogo utjecao znači na sam nastavak akcije. Uslijedio je nakon toga znači signal grom po kome je trebalo oni prvi da otvore znači vatru
i oni su otvorili sa ručnim raketnim bacačima. To je grupa znači sa bacačima raketa. Ispali po 50-ak metara. Možda jedan od njih da je bio i bliže. I sa te daljine oni sve što su mogli da pogode, pogodili su. Tog momenta smo mi znači sa druge strane, samo sa suprotne strane, otprilike nekih 150 do 200 metara severistočno od njih, dejstvovali smo također sa ručnim raketnim bacačima. Naslonuo sam se, bilo je jedno drvo ovako malo iskrivljeno i naslonuo sam ga samo na to drvo. Znači samo sam naslonuo na drvo, osigurač sam izvodio, prebacio sam, izvukao sam znači raketni deo, namestio, podesio i razvalio. I koliko traje čitava znači jednostavno, akcija? a vi morate voditi računa, znate da već mora da se i kako se priljubi, naravno. Znači, to je, bukvalno ga vidite u Nišanu 100% ga vidite. I tu gađate sa onim od 50 odnosno. A vi ste bili udaljeni od helikoptera? To je jedno 50 metara, 70 tako. Tak, kad ste lansirali? Da. Ma jednostavno, osjetio sam, znači, znate kad eksplodira, izlijeće projektil, čuje se kontra, znate onaj levak koji barutni gasova, znači čujete 3 pucnja, jedan barutni gasovi i treći je u sam cilj. U jednom momentu samo čujete bam, bam, bam. Koliko je trajala cela akcija, imajući u vidu obe grupe, samog uništavanja helikoptera? Oko minut i po 2 i toliko. Samo vatreno dejstvo je bilo skoro manje od minuta. Pogođen je Činuk, prvi je pogođen i to je letao onaj njegov i prednji i zadnji deo, a onda je pogođen i Apač, pogođena je cisterna i sad pogođen je onaj jedan objekat, ja ne znam šta je to bilo, da li je to bila neka njihova ostala neki magacin, nešto. Uglavnom, nakon pogađanja tog magacina nije došlo do eksplozije u njemu, to znači da je vjerovatno bila hrana ili voda ili nešto su čuvali sigurno za sebe. Izuzetno je strahovita eksplozija bila tog momenta, smo mi počeli da bežimo. Znači onako, da je narodski kažem, bilo je bežanje. Jer nakon uništavanja jednostavno to nije bilo organizovano, neko povlače, mislim, nismo mi bili dezorganizovani, ali nije bilo onako kako smo mi predvidjeli. Zato što... Recite, je se Činuk to raspao na 2 dela? Jeste, na 2 dela je razdvojio se, jednostavno se razdvojio. Je eksplodirao? Da. A Apač? I Apač također. Apač je prvi eksplodirao. Nismo dešava sa obezbeđenjem tu? Da li se pojavljaju? Ne, čulo se u međuvremenu zbog velikih detonacija, nije se ni čulo ono puškaranje tog momenta. Znači mi smo imali signal da u koloni po jedan izvlačimo se na određenim pravcem i na određenoj lokaciji da se nađemo. Tog momenta dešava se za nas nešto nepredviđeno, a to je sa susednog helikoptera, sa susednog pomoćom njihovog heliodroma podiže se jedan helikopter i obasjava nas, znači, a mi smo tog momenta jednostavno bili spremni da umremo, gotovo je više bilo, nema šanse da se izvučete. Bili smo, znači, oko onoga žbunja rastinja koje negde nema 1,5 m od zemlje ni toliko. Jednostavno smo, znači, oko toga polegali, tako da, pretpostavljam, preletao je preko nas, nije uključio i cemance, da je uključio sigurno da bi otkrio da je to živa sila i da bi nas onda tuko, a znate da ima i koliko ima oni... Jeste, Apač je bio iznad nas, da vidite kako samo ima razantan zvuk, užas je jedan, znači užasan je taj osjećaj tog momenta je užasan kod čoveka, znači jednostavno osvetljio je, upravo u tome jeste i vrlo brzo je prešao preko nas i onda sam ja razmišljao, ako sada naiđe ponovo, poubijat će nas. Mi smo tog momenta poskakali, znači odatle jednovremeno moja grupa, a i ovi jednostavno ispod stena i odatle kad smo se onda u one šikare ubacili, nema šanse više da nas nađu i da nas vide. Znači to nam je bilo praktično nekih još jedno 150-200 metara vrlo kritično gdje smo na jednom poluplatovu bili. Je li dejstvovao Apač? Ne. Nije vas otkrio? Ne, nije nas otkrio, da nas je otkrio pa on bi nas poubio sve. Pa znate da ima top sa preko 2000 projektila, 40 mm, to dere, tuče, razbija. Je li bilo posle nekih novih naleta, helikoptera, avijacije, njihove osvete sutradan nakon nekoliko dana? Ne, apsolutno nije bilo nikakvog, bilo i dalje letenja u tom prostoru kao i prethodnih dana, ali verovatno su oni po svaku cenu želeli da te informacije sakriju. Znači da te informacije ne procure u javnost. Da sakriju gubitak helikoptera? Pa sigurno, jer to su za njih veoma poražavajući podaci.
Tim više što naša javnost je zaista bila u dilemi da li je neki od tih helikoptera uništen tokom agresije. Bila ona priča o Apačima u Albaniji da su navodno uništeni, ali ovo je prvi praktično javni dokaz čoveka koji je učestvovao u akciji u uništavanju 2 američka helikoptera. To je tačno. Da li je to akcija za udžbenik o dejstvu specijalnih snaga? Ne samo za udžbenik, to je ovako jedan, da tako kažem, podsjetnik kako i na koji način treba raditi kad je u pitanju protivnik sa tako visokom sofisticiranom tehnikom i sa takvom mogućnošću. Znači, morate jednostavno o svakom detalju voditi računa, prikupiti podatke. Dakle, prvo je bilo najvažnije prikupiti podatke i obaviti u najvećoj tajnosti. Tajnost, dakle, u planiranju i izvođenju? Kako, i u planiranju, i organizaciji, i pripremi, i samom izvođenju. I posle toga mi praktično o tome nismo htjeli ni da pričamo, apsolutno. Prvi put javno govorite o ovome? Prvi put javno govorim, o tome je samo izvešten, znači, načelnik štaba armije, linijom komandovanja i niko drugi. Samo načelnik štaba armije? Tako je. Načelnik štaba armije je izvešten o tome linijom komandovanja i niko drugi nije izvešten. Jer nije bilo ni potrebe da se izveštava o tome. Ipak je to bio veliki vojnički uspjeh. Pa mi smo ga smatrali nekom svakodnevnicom, da smo bili u situaciji, u prilici, izvršavali bi to masovno. Dobro, evo ja da iskoristim priliku da vam sada, posle toliko godina, vama i ljudima koji su bili sa vama, čestitam na jednom izvanrednom vojničkom poduhvatu, ali ipak zaista jedna izvanredna vojnička akcija i dokaz kako se treba boriti za svoju otadžbinu i njenu slobodu. Hvala vam. Hvala i vama. Čuli ste javno svedočenje čoveka koji je sa svojim borcima 1999. godine uspeo da uništi 2 američka helikoptera tipa Apač i Chinook. Verujemo da je jedna od dilema koju ste možda imali o tim događajima večeras razrešena u ovoj emisiji. Ovu priču smo ispričali zbog svih onih neznanih junaka koji su mnogo vojničkih podviga napravili tokom odbrane otadžbine od nelegitimne agresije NATO-a. I pokazali kako se bori za slobodu Srbije, kako se vraća dug otadžbini.